Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih nak aku sehat ki. Di tengah cipok-cipok sebab merisyak mana cipok-cipokku terlalu batu tengah baca cipok-cipok wan radilino. Ini apa menu mana ini? Agak suruh setengah kat Cina tu kedewa cipok-cipok. Ya semesak nagori tu di kampung di Taru ni. Apa ke dia tu sedih gagah. Bembek tu ni bumbung aku arweng usira itu ni. Lebak mi daun nak. Lebak tu daun nak. Kasih. Harus samsian. Kau bisa cerita-cerita. Oh sianye. Kau saya lo kah cerita-cerita ki. Weng kami kalau cerita tetangga korhe dicuali kampung. Tadi sompang be. Dia nama saya pun repak dah ni. Hidup apa? Puan buat samsian. Mereka lo sikap macai. Ni ada utami tak kau macai kat taci nak mi pun magalo sika. Baik getona lo si lepe kau canya idi. Persi gasa si lepe. Lo kau nama he. Be aja sompang gede-gede na he. Haji, engkau sana kau dia semacam cipo, macam tengok tak ikut titel nah haji dia nak pakai itu haji, dong tak ikut kedua ni ko. Itu dah kedai ko samsel pagi tema tamu kong kakolo kakwe dia mitra cepat cukup maji jiro wasoi. Dia tu cepat pam jemu man cepat pun telu batu bawa cepat pun di galengnya. Anu anak ni anu kro anak ni remang matampu rek samsel ni. Ya haji, ini anak ni remang. Anak pu wowo. Cocok bisa madungu si Samsan ni. Irem apa wowo asan dia tudu. Usana nertemu mesti makasih anak tampu. Ambil aja sumpah. Mana kalau dia netemu SMA anak makbul ya ro. Pak Makosir na apa kru kira doa na ro. Iya itu dia asuk. Anak makos teman tuan anak sepatu. Pak di tujuan lo ke makul kasih supaya mi tadi cengan anak wenu lena selo pagem pungut tak alena. Di matembe anak makuk ke. Pama paku tu kasih na. Ditunggu di pidang Pak Iro Cina ditunggu batasi. Iya ji, Pak biasa nenek-nenek na dia beli sedesang mapak kro. Awe nanak makok ko ye, na bangsan terte beku-beku jauh ni semana ni kita cewek-cewek. Na ya was 20 menit lumur ko umar rota anu samse ni. Di man tu giseng de Cina-Cina pakar ke sina. Boleh ni kaya di nunu kamu biasa kena aku romon masul apa anak kontak kak duda nunu kak masewe kena aku romor di pan rasa. Jadi pan rasa ko aja sumpah. Aku na boting ko yung mga biasa laki pertama nardo dan kangero. Bahaya mo tu boting ka. Igu lo boti ka mo tu cewek pertama ko itu na tuti ka janda. Tapi boti pas setengah kak bawa pak dini lo keluarga na. Cuma rasa bersalah pak we puang motor ro oto permana wala capu ke aku belum mana. Wala keluarga motor wala nyalin oto. We sekali na manu tapa lo lebih terpasu tuntui terpasana ka wika. Naro. Itu irisane di aja sumpah makun raya. Pa iko makko to magasin kalau kumalan ti bangsa na rumalan yo to si bamo tero jadi no nasalay magani Pandra setengah kak lu kak ba minggu biasa nandro aku rodo lakai ku ana buti pasem kak pak dini lo tapi ya lo tuntu lo lapro di plus lo tarik mana gagakur pro ring keluarga na mesro toko motor ko manu tarik kita pasan ni rumah nan pasan ni buti kak makar kak buti ni pak mesir itu kak dini kak salah telu ba minggu nasalainya. Haji, udah gitu, masih sedihnya aku mangkelnya ceritamu. Haji sampai, salma ro, matampu atau deh pak, mata toni tak matampu dia mau tak gagan, bye nalu makiana. Matampu itu boleh gerak na pare semak gerak do terus safarara gerak isu na pun na. Mama aku aja sumpah, di termabu kan mana kepararang. Keambil aja sumpah kemana kelingan apa? Semberating tuh, mek dang kelingan apa tamat weye. Dia ditemu beri kak ikut kumpul samse ni. Farara kasih nanak ni selema. Pak italo kerilala na kedukui. Jadi itu mata to dia nule jadi piko cerana na ngerang sih lo pernah ngerang napa sih lo mak depa. Jangan minta aja anak Pak Farara untuk masuk ke mengatan paprim ya untuk nu ikut jajan ania ni selema. Kuya ji man rasa gitu. Aku perarang anak Salma, ketuan hamun ku rumah kita lo ke si cedi. Nakung kilo anak aku jajan matuk maga nih. Mesak tengah tu capu menukku, lo pidang salam tu kada jeneng pejaji wi. Pokoknya di sumema gati man padi di talon menuk mero. Pak Nandrit mutu anak salam ko jaji. Pasti luak lu pur tebani se apalagi ko aji rohana na mana. Pasti luak lesi mandrit talo ya tu. Lo kono gati padi di menukmu. Kono man tongko talo na. Sudah aku bilang ke tu dia ji.
Lo kak sedok lo kapadi dia nuku kerota lo manuku jaji amat ya ngina dia panu furusu capu itu talo manuku. Pala pas ada saya masuk pak nama kita masuk di mana tuh jamai. Ya pun naik mau pukul tuh masukku ya tuh. Kalau minta mau pakai baju tak kedi, ukurannya agak cerah nu. S2 ke biar digaga. Emak. Kalau mau tahu aku, mau cari-cari tuh nih 10 be. Jadi mana kau nak suruh? Masukku ya toh kalau tete ini cari-cari kau tak gatu mega di saliwa terang ineng pulung mana nih jadi di mana pak pana mau cari-cari di mana topa mal di topa selesai dekat foto mbak iya itu nafalas soy kasih nah pas tahu nggak tuh mbak sabar aku dina pak aku memen nih berani. Ayo kau takut kesini. Ma engkana terakhir teori no liwat pala kesini liwat dekaku. Allahu Akbar kesini. Ketuna. Kami no. Jaga ni kasi wai. Wai. Kasi nama di tongan nak tu. Nama wai dia tu gaga. Just nama tu aku. Bismillahirrahmanirrahim. Masa dukaku. Gila loh. Macam apa kita aku? Gila. Gaya. Kasi na. Mati tongan na tu kasi wanang kadai malo kawinu. Kasi na. Anakku kasi na. Buang anakku. Menang keracu iya kasi taruh racu karo. Ma kira salemah. Kasi ron bigok pun ron kerak-kerak. Ma ka salemah. Hei. Ma ko salemah ma ko. O sa ma ka ko tu. Hei, ma ko nak ma ko. Ha? Ma ka ko Hei. Salah kata keluku. Woi keluku ma ka ko ya anu ko. Mo ama ko mate ki. Yemino salama yemino. Woi do ko patu ko na wasa mana ding. Aga yemino manang ka na racur la do ngo manang ka. Mereka kamana dega gue kurang pisang. Awe mo anak-anak yang liwa-liwa ateng tu dongok-dongok napa manang ka. Ya pak ko yemino wasa de memang ger ka wae. Racu bere-bere ndok racu bere-bere. Kasih sirup mak pura tapi cira kor di meja ngede. Jadi mah terwinu pada tu gagawrinu tak kasih nah. Weh, puasa lemai dari mana nak romu baca, maka dah hehehe. Aro itu sih bacaan aro racu bere. Weh, puang anak agar ye. Bela pai ko mate ko boleh di salah talo ke di tenggara apa ko boleh. Dongok pana anak ye lo mato na una lere meni mate me mono konra di kampungmu. Apa kalau kamai? Weh. Oe ma Cina pesatan anak dolo lo. Kami sejang pani nak dolo kasih nah. Pak mapa ada saya di pura rontok iset na buaku puang mak galero mana di lalem apa kurus dinge. Galero nak magalero koe. Galero mak. Wah. Hama ko. Wasa alau ku tu salama bahaya ama. Darah nak he. Muhammad mati itu selama. Weh, puah mati itu selama. Alau gitu. Tas mak. Alau kat tas. Dia tahu kena kasih kagak aku mah. Dia tahu kena kagak pot mah. Dia kagak pewaris tunggal nak kasih nah. Dia kagak pewaris tunggal tama. Weh, mati tahu ke pasal mah lebih itu. Kok mandek kok atau cuy sisa nama mati nak podong kanu bawa mon kok ya pak ya bawa turun waktu. Weh, ya bawa retan mata aku ke sini so nama pak ko ya gaman itu lo ke simu palawi. Popo ya ih ko salema. Gara-gara di mana Roma? Iga suruh kayak kesina lo kemap pemoleh racu bere-bere desa nama jangede. Nah wasa toni sirup ya sih. Jadi lo ketona minungi gara-gara ya lo kasih racu bere-bere na lo kena aku kesina. Gara-gara di mana ke mah? Liwak mate haka inung-inung nih kok. Semarate halo minung. Pak de mana waki tamat amu rodok maka daya ro racu bere-bere ro. Malipok-lipok betul kok ha. Mana ke anak-anak mapa kowe ganem lo ka. Dek no. Tersuruh kat madem mak. Dia dikim apa ketua dia tu? Buran aku balik si bola maita kasih na. Sini-sini na jam-jam yang mana jam memang tampu kan tidak pedulikan kata kita suruh mau tahu kat mana. Jangan namanya kadar kemu. Tetono ngalaman barang-barang ko rodo. Pak ko do melok medek ya medek. Tetono ale ya nunu.
aga kamu. We puang makun reak bab tapa naro. He, salamai mana kaya mede. Iko mede he salamai he tanya ya lo mede he iko mede. Tetok mede. Ah, kaya ya lo mede na iko mede. Oh, Mai. Mede ko. Tak di mga siap aku, Mai. Usa na telo kanakmu. Manang ka, nama tampo usa di biasa. Jangan takut tuh nang pengaji nak kasi pak labe nih nuleng kali di surga kasi na pak na pura kan ni minum racu bere bere Mergo racu ber minum. matuak mau dongok to Naga. pak na digagawai na iro racu bere bere na taruh desa na mejange na pamole na na taruh desa na mejange na pole deka aku kasi pole kadi acara winu ngarodo Ini bidang. aduh mau liwat tembilan ini Dai lo amat dongok mu itu matok da biadi matuamu. Aye saros wabia tu gara-gara italona na. Ana lola ada ka seding kapo. Ko heje na mede. Orang ka di bolai. Asewa ko kaneng 3 juta si uleng. Tebam data. weh pengaji mana kasih empo tarenga magitannya teh 10 juta si uleng Jangan mursur. Lang ta sana seba. Pertama lah. Tahu na mai lala pidato ko mai. Ko mai. Harus gimana sewa palo kilo kemau di kilo. Sudah kedolok ko pidato ko. Jadi lebaran kan. Maka kaya to ndolok sementara di bolaku. Gabi matul akan mata muater oi. Baik itu sedia oleh mitu masusah tawet wudu. Utulo ko baca cenge. Kalau ko plek mak kemajan ko dia ndolok koe. weh kalau foto be di pengaji Lima pepe pak ya tabung matrut binsang. coba nih Wembe sama suruh ska cobai. Ucobe ti cina tu. Wasi biasa stres apa di bola inar ti berat stres apa di bola ki kutu salma dito. tenan nih pengaji pak deku pada lena ya yang penting ketua terlalu pura teli ya panas somana kijana kalau soal lantai-lantai ya mana pak jam jangan tak pikir pokoknya kita makan tidur soleh itu saja tak kerja kalau ya mana pak jam terima beres ki Ini nyambut nyawa aku. Walaupun manfaatkan bani salma menurut walaupun mantu. Pesin was legani salma pak dito magana na. Aku mau temen dasar legani tampak. Iya onron plek ke salma di. Onron pokoknya ini mau gratis. jangan tak bicara nya tu pengaji pak ya bisa mau tahu aku mau dekat di lantai mata mau tahu gak kasih nang tapi mau tahu aku kulis di belakang Iya, purin plek salma taman plek istirahat di kamar makro helo kalau mirip belas sama si Ani. Dia maga kemana anakmu tuh gugur tak pernah rambut isukna. pengaji agama semua kalian aku perarang Maksi salma roh. Nakirengan una dari sulana. Nah dia magagay. daco pambe deh kong kena pau mbak deh meto nang kapin rapin retimu kong kena pau mbak liwapos kong kena pau Wah, pak pernah rambut anakmu. Berketawa anakmu iko. Ujian mau anakku tuh pak bisa menutup identitasmu. Lo kalau mirip belas sama si anak taman di kamar anak roh. Istirahat. anang kahaji kita dan kapin rapin retimu na di pole ton di tanah raja air tuh dan kapin reta podo nak hiru timun mah tuh tuh asmala ko tuh lecek ko Dengan data mah pasal mah. Sama tuh dan pasti lagi pas Mana? Aga. Dan pasti lagi lagi. jadi agak sih lo mesti bapak wi gati ko tuh lo kamata mati no sakarudo kasi ba dekong kamati no pupu ni kasi napalaban na gati ko tuh No. Dari tak dolo. sedih terus sih bang yun halo tuh antri palabo ka asuno Jadi pasal mah. sebuah suno Hakin ramope tuh. Mau kasih sobu bawang. Siani teko Siani. Siani. Weh, kalau pindah aku berita bagus. Teko Siani. Siani teko. Siani kau di dapurmu. Kakak Aji. Weh, kau plek ke tuampi kau. Ya kak, matu. Itu udah Siani. Berita bagus pentilah. Ada lo cerita weh, pakai keselamatan manu, selalu tolong manu. Aji, masih kak sejak aku mau bahas mah guys. Nah, ini gue sebatal lo ku. Weh, Cina bro dibahas telo menuk dibahas lo isalam medabi di matuana. Pak gugurnya anak pararana. Engkani salma kuro diawa di bule lo makos. Wih Aji, selamat aku sih manuk sebatal lo manuk kue ternyata karena harus terus kak nono ikut suwi tuh anak perarang itu. Ini kan paperting, telo manuk kursi manukku. Weh, amani kau telo menukmu. Perlu kepak mak baca-baca uti ko. Atas kepergiannya anaknya Salma anak pararangnya. Habis bisa bingung. Ji, jangan kamak deh uti lo baca. Bawi gere sang telu ko perlu kalau mana suruh bapak nan lo kesapa ko untuk bawi. Gere sang telu atas kepergian anak Salma tuh. Bener ke bawi. Iya. Tedo siseng. Wih, Kalau mau dua meli. Aku tedo aja digaga tapi atau ko bawi. Jenya ganda pak yang menyamatu nyawa aku disuruh madek salah mau di motor pak wedi sing kemako sih ulah aku Iya, 3 juta Ji, sore isi ulah. Tapi iko akal salah tuh. Magis ko ikut sama sini mau anu ka. Uri matu ku matu bahagia. Uri ku gaji ku tali 500 sih ulang iku pak abu 3 juta uri kro. Iya gaji. Tapi ya desa dulu tepet-tepet dengan kumpul iku pak mereka jangan be. Lu alsin mah jangan popo.
Pokoknya dia wajan si popok si cengi. Dia suka majan si peraka kak. Boleh mabung kak. Tapi lu ane nyaman untuk nyawa aku pawal pembantu Salma dia awak. Pak mau apa mulai sularak lalu ku seloi kamera ku mana semua perlu pumas sering. Alina mana lu jamai. Dari mapa ke tuh Haji, liwak ke sana mapa ke tuh. Lu tahu dari 20 rupiah di bola aku. Pak nama jam tuh Haji merasa meme ye tomo teh ye. Banyak ketemu tuh ate ngejasi Pak na ye. Lain mat lo dicuri keselamatan menurut ku nendre kang letuk kun ro capak-capak na tuh lo dicuri ta. Sularak lalu si aglo na sesa ko tawe na makam jam to. Itu ngawet meseng itu Samson. Pria apa ketung dari tuh tak kelupa kemana. Ya mau ngapa di Samson nih? Bosan nih, geprek lo mau baca angko Cina anu mau bawi moto agamu awet numpak itu. Bawin aja, malam makmu ko yer ditikeng, malam makmu tikeng bagian hotel lo ko sapa, Pak diauti. Sembarang mau baca angka kon relo ko sapa sanro. Mau percaya kak ya baca aku? Ya sih sebab baca aku baca kayak emang baca. Main lo mau kok? Latu mo ko baca angka anku, jaki de, sada to nak sapa na dem to hana letu. Aja nah, lo kalau sapa lagi. Oh ya, non pelik mau biar kalau melo udah mau percaya kayak paradang. Lu cuma baca paradang apalagi sumpah pakai tuh tinja. Obi bahan paradang. Lu kan apa di nona? Di sebelum mirip curhat minta iko. Nonon ria. Bahaya teh ngambil mako ke sisa haji. Ya boleh nih toba, namu di tengah tanah talinga. Jawab pena.